Teka pau ke sa e me kone ke share tau channel pa ke subscribe mai ke tau channel. Ko niko ko fam ke hako beheni ai tala noa wanga fefe tau mo ui mo si isu ko tau tu ia. Wanga fefe te whakaha ko hoto tu ia si isu ko si isu o tu ia fu universe ko ni. Ko ia ea ke mea ko tau pepe o whai te riha si isu ke fua ke mea ko tau pe ki ha taha pe o tau pe mea lelei me ngai whainga ta ai mo ui ka whai e ki mea ko tau pe ko hui ke hai hono langi o ona. Ko hoko te ngai mea koe niu koe ko ula ki o ko mo ui wha a lotu. So ko mea ko whaha e ko eiki ko si isu koe utui. Ia wheu whawhai o pehe. Ka pao utui o eiki ko si isu ka sio ne ao niu he mea ka tope. Ko hai uinga mea tau toe lotu ai kia te ia. Ko tau koe tari keu pehe. Hano uinga mea te tau tae lotu ai kia tui pehe. Pau tau ilo koe tu ia ko ona mea ko tau pe. Ikai koe uhinga maa lohi ia ke tau kore he kune talamai e fuaki. Ikai koe uhinga maa lohi ia ke tau kumi he talamai e mao. Tau tuki koe kune talamai e whakahava. Kune talamai ka pau tau ilo e ke tau tolu e kakai kovi hangai ko ke tau tolu ke fuaki mea lerei ke tau whanau. Hua noa e tau tamai uhe vani ene fie fuaki lau maari maa onioni maa ke tau tolu. Ka tau ka kore ha maa, he kai tene o mai ha maka. Ka tau ka kore ha ika, he kai tene o mai ha ngata. He kai tene o mai ha sikapio. Sio, aia, o tari e kia tau kore ko toa pe. O whakatatau, ki ono langi koe tamai ofai. Ko hei ka kore mau ki whahau ka te au ha sikapio. Anke ki vai ngai kai pe te uange e au. He pehe ngai mea tau whakore tau tau. Koe tau na tau ilo. Tau koe ngai mea kau kovia ke te tau tau. Kai whawhetai tau mau hata mai ne afio. Pero no uhinga e kou kore ke te kou ilo. Wao niwe mea tu. Wao niwe he mo ui lelei. Wao niwe he paanga kou whaam ke uma. Wao niwe he whare kou whaam ke uma. Wao niwe he ngai he fo akau kou foro. Wao niwe he ngai whainga taa ko tō pe o ko fō nā mō ngai whiri e nau lau kou i whai mai kia te au o ko au niwa hau eiki. Paka mea o ko lotu ai kia te ko whakaha ko ia o ko au niwa ko ia o pure mea ko tō pe ake mo ui whaalotu. Siko whare pena whai koe si isu koe ke ni kaua koe ngoi ke te mani pe nau hoko ki he potu koe ako ke te mani ia luka whai ua waves whanua nani pere te ki nau tōru mō lotu ki ona mō hu ki ha ahi ahi. Pea mahu ia e ia me tek nau tolu, whiunga nei mo irisi anga maka o ne tu uru tui o lotu. So mea mahu inga bito ia, ai moi wha lotu. Kono ua, o kai te uwhai sao ni ko ngai whiri. Ngai tōku ngai whiri bo. Mena whai koe e pita koe he, tamina e hofi e nau tolu he kau siutasi me kau tau koe na eomi koe, kau kahia akau na eomi me taula eiki, mo kau skala ipe mo ki nau tolu he, ngoi koe ke tse mani o puke si isu. Na ala pita ne tae ake here tae te ringa koe e tamai eike e taura eike o motu hono te ringa. Pe tai reo e si isu, vesni mataha nuku vai woa. O ne pehege te ngau tō tuku si iange. O rewa te mou whaisaoni o te mou tau tuku si iange. Ka ua ke lava, o ke lava e ku mamahi, o ke lava e ku pekia koe ku mou ngahi anghala. Koe uhi he e whai e hono sauni. O he mea ko tōpe. Pe ne ala ke lau te ringa. O ne whamu e kāinga. Tamai si tuta o ofa tau ngai whiri. Ko me peta ko whahai, o pure ao niwe e ike o ngai whiri. Koe ki nofe e ko whiri, ko kore mau peke e ike ako tau pe, mai ke loa whamore. So ngai whiri, si ngai kakai unau lau ko, mai ke teo ke ngā o kou whai, o kore ke e ike mai, ke loa po whamore ki nau tō. Koe ko ilo, wao niwe e ike te ki nau tō. Pena mo e taimi tene whai e sao ni, ne whoroforo mai ka teo, ko aue te whai sao ni ona ke to tongi e ko hakovi ake hakovi. Ofa koe ko ngai whiri. Ke o whai pehe, ke hanga whotu e ngai malala i awhi, ke anau tumu aki. Kono tolu, ko fia mo whakawhetai, e tūkunga ko toa pe. Ko hui e ko ilo, e whoroforo kana si isu e ruke vai oa vesio no hivau ni pehe, ka hiri e ni, e nofo e whanau tama tangata, ke nima to matau e mafi e otua. Mea ko hoko taimini, awena e toi tu uai pe haere hake, ringi mai lau maria maa ono ni ngai wahe ua, pe tu pita malanga koe, malanga ia e toko taha ko fonu lau maria ia, ka kene malanga i lau maria maa ono ni koe ngai lau maria maa ono ni ke whainuni tau toka kalaisi, ke tau tui ia e tau maa mo uia,
E tu apita ne malanga ake Christian be ko hake aki to ta ko ni afio me to mata we tamai pe ne ma o me tamai ta bo ke palo mesko ni ringi mai ai lau mari ma oni musio winga ko fia he tu kunga ko tope pe o whakawheta he tu kunga tope ai ngai mamahi ko pau ke fo ai ngai mahaki ia ai ngai whainga tā ia ai ngai whakatanga ai ngai lau ko pau ke whai fia whanonga koe winga ke te tai tangi kai koe betan ko tangi ai na tangi si so tutulu he pekia ala salo si koe winga tau fia to ke tau tua ki tau toe taimi tom ki tau mawa ko toa beo koe teu kai koe vare beo pe ne hao si sui ke tai mamahi pena i tengi hia si sui. Taka noa koe ne ala tuko whianga hangai pa mono whiri ke te mani taramaina e mawhasia hono loto he ngai mea koe kau sio. Whai fia, fau he ngai tuku ngai taramai kua nofo e to e whanau tama a tangata ke to matau. Hoi otua he mafiluke wahe ua waia pe si ono hiva. Po whangau si rewa. Ko ilo pau o a parataisi. O mo ui whakapalataisi i heni. Ko ilo pau o a parataisi. Koe ko hiko relei, koe ko hiko maa onion ka koe uhi. He kou tui au ke palomesko na ange ke kai haa kau. Koe palomesia ke te au. He koe hangahala ta tau au me kai haa kau. Na e uhi ngai pekia he eko si Isu Kraisi. Na uru ke vai ua tolu es wha tolu pene pe si Isu mana tui au. Ko ke ka hoko mai ko ke pure anga. Pe wholofola eia ki ai kua ue, kua utalato. Koe aho ni te ke ipalataisi mo. Aho ni te ke ipalataisi mo. Wholofola ea e kina whai ke kai haa kau. He aho pe koe na e tui ai kai haa kau ke eiki. Aho pe koe na ne pēsi Isu mana tui au koe angara, mana tui au eiki. Oka ke ka hoko mai ko ke pure anga. Koe aho ni ko pure anga eiko si Isu Kraisi. Pe o tau ilo pau e ki tau tolu ko tau lau ko tau tui a Kraisi. E o tau tolu a parataisi. Koe uiko hinga ni alu he kolosi. So ko whakamatala koe e whai koe ka pau te umate he pono tuu he matapao he wani papema. Ko hai whamatala te ke haku me popehan. Ko si Isu ko ne pekia. Ave ai, hae koe ko ilo pau ia. Ko ilo pau pa ko mo ui aki ia he mama koe. Ni koe ke pehe ke ilo pau e au pau ala whahamea ke hika. Ta mai apostol ko si o ne tau whaka maa e tau mo ui. Minga yang hala ko ai kono ai ta. Tau mo ui whaka lang, whaka he van. Lo tonga pe e tau whanonga e mama tau mo ui whaka palataisi. Ko he o tau tolo palataisi. Ko palo mesi pe ai e kina ne whaima. Ne mea ofa aki mai maa tau tolo. Hono ka kai ko nau nofo o ako nau tui ai e ko si Isu Kraisi. Tohon mai eke. Ke mau tui ak pe koe si Isu mau mana tua mao nofo I whai toka. Maka tu unga pe mau ilo pau ai mo ui taingata. Ya si Isu Kraisi mau wha mo ui. Amen.